Matea Medlobi 26. Pa isto kak je imati 25, kaj da ti velim. Sad mi se bliži 27, pa onda valjda... Vidiš, taj broj me malo opterećuje, moram ti reći. Zato jer mi se čini sve bliže 30, a sve dalje 20. Nije strah od starenja kao koncepta godina, nego ono, znači, ili imaš stanje, jesi se udala, ili imaš djecu. Mislim da će se to malo podebljati dok dođu 30. To znači da mi se ne slušaju takva pitanja oko toga zašto se nisam udala, kad ću se udat, hoću li imati djecu, neću, jesam li kupila stan i takve stvari. Mislim da me svako nekako iskustvo veće manje oblikovalo. Mislim da mi slijedi još puno iskustava koji će me možda i preoblikovati. Ali ne znam, mislim da u biti mama i tata su mi tu bili dosta veliki utjecaj. Brat stariji, činjenica da imam 12 godina starijeg brata, pa sam se uvijek nekako za njim vukla tome i morala biti glasna i nekako se boriti za svoje mjesto, tako da to me oblikovalo. Pa ful me u biti oblikovala činjenica da sam se dosta rano počela nekako aktivizmom baviti. Još u osnovnoj školi, mislim aktivizmom, volontiranjem u bolnici i tak neke stvari, sitni koraci. Mislim da me to usmjerilo na faks na koji sam išla definitivno. I onda mi se to nekako zadržalo do danas, tako da. Do mog volontiranja je došlo tako da sam čula od mame da, pošto je ona radila u bolnici, da postoji program da s klincima možeš ići igrati u višim razredima osnovne škole, kao dok su se na smještaju. I onda sam odlučila otići čisto pa mislim da i sebi i njima ispunim vrijeme, jel? Ko klinka. I u biti mi je to bilo super, zato što super mi je bilo na taj način provoditi vrijeme generalno. Jako puno klinaca sam upoznala, do kojih inače ne bi mogla doći. Puno njihovih iskustva sam čula, koje vjerovatno s 14-15 nemaš di drugdje prilike čut. I nekako zainteresiralo me to, činjenica da kroz 2-3 sata tjedno možeš napraviti neki mali pomak. I onda sam tako i nastavila. Voljela bih da sam znala da jedan čovjek može napraviti razliku. Kad si mali, mislim manji, kad si osnovna škola, klinac, srednja, nekako si self-observed i razmišljaš samo šta ću ja, kam ću ja, kak ću ja, a u biti ne razmišljaš o tome da jedan mali tvoj korak prema nečem, ne znam, društveno orijentiranom, ne znam, pa da skupite nešto, pa da odnesete, pa da pomognete nekom, pa da nešto lijepo napravite za nekog, da to zbilja ostavlja trag. Evo, to bi voljela. Da sam to znala, možda bi više se onda tome i posvetila. Moja mama je jedna zanimljiva žena, zaista. Moja mama sad inače prolazi kroz kemoterapiju, tako da sam u biti zadnjih godina smo nekako godinu dvije na to fokusirani. Pa je ona nekako, nije 110%, ajmo reći svoja, ali moja mama je prije svega full borbena, full glasna, tako da možda su nam to sličnosti. A razlike su nam pa ja bih rekla primjerno to što je ona puno nesebičnija. Dakle, možda je to do razlike u godinama, ali moja mama je sve za druge, sve za nas, za mene i brata, za tatu. I na to je dosta fokusirana, a ja možda nisam još dosegla taj stupanj zrelosti. Ta mamina bolest je nekako došla u trenu kad sam ja sve više se micala, osamostalila, pa otišla tu raditi i tako. I ovo me nekako povuklo nazad, ajmo to tako reći. I tu sam s njom, ne znam, i češće se čujemo sad i vidimo. I sa tatom sam to sve hendlala i sa bratom. I nekako smo cijeli fokus usmjerili na to, ajmo to sad što bolje prevladati, a onda ćemo vidjeti što je drugo na stolu. Tako da mi je u biti čisto taj sve češći kontakt i razgovor o tome pa šta, pa kako, pa ko može šta. Nekako nas je to mislim ne samo mene i nju, nego i sa tatom i sa bratom, nekako nas je to ja bih rekla. Da. Malo je manje važno sad kako se mi nosimo, meni je bitno da je ona ok, da se ona dobro nosi, a onda kad je ona ok, onda sam i ja ok. Ona je psihički dosta jaka, što je bitno u tom kontekstu. Tako da je to dobro. Naravno, ima nekih stvari koje žene koje bole od raka teže možda procesuiraju u tom cijelom procesu, tipa gubitak kose, to je recimo jedna stvar koja je i njoj bila teža. Ali dobro se nosi, ne znam, valjda dan za danom, znaš, ide i... Položaj žena u Hrvatskoj mi se čini tragičan. To iz tragedije prelazi u komediju na momente, bih ja rekla.
Ali to je isključivo zato što svi pričaju jako puno o tome da određeni segmenti društva žene stavljaju u nepovoljan položaj ili čak maltene zlostavljaju i slično, ali jako je malo aktera koji djeluju na tom području. Tako da mislim da je to dosta tragično. A ovaj dio komedije sam se referirala upravo na to. Svima su nam puna usta, jako malo ljudi se actually ustane pa nešto napravi. Mislim da ima sjajnih pojedinačnih inicijativa, udruga, aktivnosti koje se bave tim pitanjem i koji rade neku promjenu na mikrorazini, ali mislim da za promjenu na makrorazini treba puno više. Nisam optimistična, jer mislim da cijela društvena klima ide u smjeru, društveno-politička klima ide u smjeru koji može biti samo gore, a ne i bolje. Mislim da imamo žene koje su visoko pozicionirane, a koje umjesto da se zalažu za takve stvari čine protuuslugu. Mislim da muškarci ne shvaćaju uopće važnost toga. Mislim da nije dobro niti da to čak, evo ja kad narativno dijelim žene ovako, muškarci onako, ni to nije dobro. To je nekakva platforma koja bi trebala biti zajednička. Ali ne znam, ne vidim što bi nas moglo gurnuti u neki pozitivniji smjer trenutno, osim nekih grassroots pokreta. Gdje bi se htjela vidjeti? Pa htjela bi se vidjeti da budem sretna negdje, šta ja znam. Da mi bude da imam nekakvih stvari kojima se bavim, koje su mi važne, poput nekih inicijativa, posla, ovog što radim na faksu i takve neke stvari. Ali sad baš da imam pinpointano, ja ću biti to i to, nemam pojma.